Santa Maria, Marobatina, Marobayami, Masalasina, Ora Signora Sede, Abbiate Ave Maria, graça para Cristo, Monte Maroma, Ito Monte, Apoio, Santa Maria, Marobatina, Marobayami, Masalasina, Ora Signora Sede, Abbiate Amen. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. Mudar o coração e na batida na patina. Santo Antônio de Lisboa. Arohan Miami. São Francisco de Assis. Arohan Miami. Seguindo as contas de Cristo e tendo Francisco por vida. Antônio percorreu o mundo, falando de paz e alegria. Antônio percorreu o mundo, falando de paz e alegria. Santo Antônio Padroeiro, nosso guia e protetor, ensina-nos a viver como irmãos em santo amor. Santo Antônio Padroeiro, nosso guia e protetor, ensina-nos a viver como irmãos em santo amor. Hukum vida reverendo Padre Parco Motayelnia, Padre Guilhermino da Silva, atau pilihan lafati niya hoy. Hukum vida mos reverendo Padre Vigário, Padre Inocencio Lopez, atau Enrique Ihare Santo Antonio ni reliquia ni hoy. Ita hotu belhate ke ba Ihare Santo Antonio ni reliquia ni hoy, atau nune ita bel complementa hamutu. Convida vice-primeiro Conselho Pastoral, Senhor Gualdino da Silva, a tomar breves palavras. Hamutu ho amo pároco, Paróquia Santa de Lisboa, Motael, estrutura Conselho Pastoral Paroquial, serani sira usi Centro Pastoral, Sanulo Resin Had, Iha Paróquia Santo Antônio Motael, ami hato aminia nader dia, no respeito, Paano Provincial Congregação Franciscano Indonésia Norte Timor, Superior Franciscano Iha Timor Leste, nebe holaran keman, belelori ita amandobe Santo Antônio nia relike, mai to ona amile iha aminia Paróquia Motael, nebe ita hotu hatene nanis, kata Santo Antônio Magnuda Mahei, pa Paróquia Idane. Amine respeito ba mululek sirahoto, religiosas sirahoto, convidados sira, serani hotu husi Paróquia Santo Antônio Motael nia, nebe hit an mai hamutu ia fatin Idane, atu simu ita ni Mahei Ndobe nia visita.
agradece pemaluk serani hotu nebe serviço makas konone ohi ita belasimu reliquia ita mahei doben Santo Antonio nia ihane hodino Santo Antonio amin ya mahei doben hularan hak solok ihana derek manek idane amin serani parokia Motayel mai tukutu odesimu ita ilas ita reliquia santo nebe say hela ho on ami serani sira iya parokia idane baloron ida nokalan ida nilari aman Santo Antonio pregador evangelho santo maromagnia hi an mai hakat liu mai hodi lolo italiman santo mai ami serani sira iya parokia idanai mai hare basic liu tan ami ida nia moris iya mundo moderno nebe globalizado idanai nebe ahi tebes liberdade mai be nia consequência ne bot tebes odi afeta ami nia aspecto moris nian liu aspecto fiat banai Jesus Cristo itania maksoi ami nia parokia iha capital Timor Leste nia nebe halo ami ha solo desafios bot iha dalam fiar nia hamanas liutan ami fuan hametin ami fiar abot ami nia domin balia fum dia meromak ninia harohan Miami atu bele hatomanan hodirona no halo tuir maromak nia liafuan iha ami nia moris liafuan nebe nakonu odomi damen no esperanza aman doben Santo Antonio tulunain timoroan sirania ami serani parokia idane hatene no fear kata kita bot menyese di dia serani sira rai idane nasaun idane pohu idane koninia historia toma hi anai hamutu ho'oan ami serani parokia idane bakalan ida loron ida asai itani harohan dayat ba aman maromak Miami wan serani irai idane nia terus no susa força na fatin hasoru desafio oi moris ohin loro nia nebe nakonu hok solo mundo nia no unidade na fatin entre aminia ukuna en sira aminia foi sa sira kita bot ni harohan dayat atu aminia diversidade bele hariku no ha força aminia unidade lihusi komunhão o Cristo e aminia moris loron anesan serani no cidadão nação idania aman santo Antônio aminia mahen doben aminia bem-vindo pai tabo mai hamutu ko ami serani ia parokia idane hak solo hamutu ko ami arohan hamutu ko ami atu fo gloria no honra bai taman maroma ia leten asba lihusi niawan manen Jesus Cristo no inan Virgem Santíssima. Obrigado, Senhor Vice-Conselheiro Pastoral Paróquia Santo Antônio Motayel. Tuir palimay ho convida na ilulik Sirahotu, Madre Sira, no Conselho Pastoral Paroquial Motayel Sirahotu, ato may holafatin ihapal ko niya oy. No hahuso ba segurança Sira, ato mantém ordem iha Santo Antônio ni reliquia niya oy, ato nune tuir palimay sa iha apresentação Husi Parokia Motayel.
Tuil Palimay, Jose Convida, Padre Vigario, Parroquia Santo Antonio Motayalnia, Reverendo Padre Inocencio López.